Mbetiso Paul atokwa na eglise Kolos kota gereni oko. Mbi Paul mbi eke watokwa ti Jésus Christ na legeso beti nzapa aye. Mbi na ita Timote si etokwa mbetiso na ita. Azo ti nzapa so eke na gbata ti Kolos. Ala so amana be na Christ si ala ga oko na lo. Aeke nzoni nzapa babati e asara nzoni be na ala si amuna la siriri. Tongana eke sambela ndali ti ala, eke musingira lakwe na nzapa, babati kotagbia ti e Jésus Christ. Biani, e matene ti mabe ti ala so ala eke na ni, na Jésus Christ nga na yengo so ala ye na azo ti nzapa kue. Na ndembe so ta tene so eke nzoni tene asi kozo ni na popo ti ala, na ya ti tene ni, ala matene ti ye so ala zia be ti ala ti ku na yayu. Yeso ala zia beti ku asara si ala zia beti ala nandoti Jésus Christ si ala ye azuti nzapa. Nzoni tene asina popoti ala azuti Kolos nandoti dunia kwe. Nzoni tene ni aeke gwegi na nduzu si azo aeke ba ayeti pekoni. Yeni aeke gitonga so na popoti ala ti londo na ndembe so ala yamba nzoni tene ni si ala inga tatene na ndoti legeso nzapa eke sara nzoni be na azo. Epafras mbati ezoti kwaso e yelo mingi afatene so nala. Lo eke nga ta zoti kwati Christ ndali tiala. Lo fanga na etene ti ndo yeso yingo azia na betiala. Ndani la ti londo na lango so e matene so enga engbati sambela lakwe ndali tiala. Eke unda na nzapa ti tene lo sara si ala inga tene ti beti lo kwe si ala warandara kwe na ingango yeso yingo ti lo aeke muna azo. Tonga so fade dutingo ti ala aeke lingbi na ti so beti kotagbia ye si ala sara yeso anzere na beti lo. Ye ti pekoni aeke so ala eke sara marati anzoni ye ndende si ingango so ala inga na nzapa aeke gwe lakwe na nduzu. Fade nzapa aeke sara ti tene ala kpengba mingi na legeti ngangu ti lo so aeke fagonda ti lo. Tonga so na yati ayeti ngangu kwe, ala lingbi ti gbungangu, ala kanga beti ala ti ku. Na ngia na be, ala musingila na nzapa baba so asara si ala lingbi ti wara anzoni yeso lo leke ndali ti azo ti lo na ya ti lumière. Nzapa azi e na gbeti ngangu ti makonzi ti vukongo ndo si, lo zia e na ndoso molenge ti lo so, lo ye lo mingi aeke gbiada. Na lege ti molenge ti lo zi e na ya ti sioni si lo zi siokpare na li ti ekue. Christ aeke limo ti nzapa so zo ade ti ba lo pepe. Lo eke kozo molenge, lo eke na li ti aye so kue nzapa asara. Na lege ti lo, nzapa asara aye so kue ayeke na yayu, na aye so kue ayeke na sesi. Aye so zo ayeke ba, na aye so zo ayeke ba pepe. Ayingo so aduti gbia, ala so ayeke makonzi, na ala so ayeke na commandement. Nzapa asara aye kue na lege ti Christ, ndali ti Christ. Christ ayeke ando da kozo ni na ye kue. Ye kue angbati duti gi na lege ti lo. Lola lo yeke li ti église so ayeke tere ti lo. Ye kue atondani na lege ti lo. Lola lo zingo na kwa kozo ti tene. Na ya ti ye kue lo duti na kozo ndo. Biani, nzapa ye dati duti kue na ya ti molenge ti lo. Nzapa ye danga si songo akiri na popo ti lo. Na aye ti dunia kue na lege ti molenge ti lo. Lo musiriri na aye kue na lege ti mene ti molenge ti lo so ayuru na ndo ti keke ti kwa. Tonga so songo akiri na popo ti lo na aye kue. Ata aye ti sesi, ata aye ti yayu kue. Ala azo ti nzapa, ala yeke ando azo so akangbi na lo. Ala yeke awato ti lo ndali ti sioni tene ti beti ala nga, na aye ti kirikiri so ala sara. Me fade so, na lege ti molenge ti lo so amu tere ti zo si akui. Songo akiri na popo ti ala na nzapa. Tonga so,
ala lingbi ti lu ti na le ti nzapa tongana azo so ayeke nde si ayeke nzoni kue, azo so tënë ayeke na li ti ala pepe, azo so mbeni ye ti sioni ayeke na tere ti ala pepe. Me alingbi ala ngba na lege ti mabe, ala lu ti ngangu na ndöni si ala kpengba. Na ndembe so ala ma nzoni tënë, ala wara lege ti zia be ti ala ti ku, ala zia lege ni, ala onde pepe. Afa nzoni tënë so na azo ti dunia kue si mbi Paul, mbi ga zo ti kua ti fango nzoni tënë ni. Aita, fade so, mbi yeke na ngia ndali ti pasi so mbi yeke ba ndali ti ala. Ngbanga ti so na lege ti pasi ni, mbi yeke hunzi tanga ti pasi ti Krist so lo ba ndali ti eglize so ayeke tere ti lo. Mbi ga zo ti kua ti eglize, alingbi na kua so nzapa mu na mbi ti sara ndali ti ala. Kua ni ayeke kua ti fango tënë ti nzapa kue. Nzapa onde tënë ni ngu na azo kue si lo zi leni fade so na azo ti lo. Nzapa aye si ala hinga mosoro na gonda so lo leke na ondengo ni ndali ti azo so ayeke ajuife pepe. Ye so lo leke ayeke so, Krist ayeke na be ti ala si ala zia be ti ala ti ku ti tene ala duti ande na ya ti gonda ti lo. Tënë ti lo la e yeke fa na azo, e yeke mu wango na azo kue si e yeke fa na ala ye na lege ti ndara kue. Tonga so si zo oko na lege ti gango so lo ga oko na Krist, aga kangba na lege ti yingo. Ndali ni, mbi yeke sara kua si mbi yeke tiri ti hunzi kua ni na ngangu so Krist amu na mbi. Ngangu so asara si mbi kpengba na ya ti kua ni.